habwa ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze. Wanyeretse kera yuko unkunda, na n'uyu munsi urabinyeretse. Habwa ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze. Wanyeretse kera yuko unkunda, na n'uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Iyo utamba hafi murengezi, mba naramanutse nk'ikuzimu. Wemeye kuza kundwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Iyo utamba hafi murengezi, mba naramanutse nk'ikuzimu. Wemeye kuza kundwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yacu idukingira, haba ku manywa haba nijoro. Tuvuge duti shimwa Mukiza. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Ishimwe ni irya Yesu, kuko yumva gusenga kwa bose bamwizeye. Imisozi imbere yacu yakuweho n'Uwiteka. Ishimwe ni irya Yesu, ishimwe ni irya Yesu, kuko yumva gusenga kwa bose bamwizeye. Imisozi imbere yacu yakuweho n'Uwiteka. Ishimwe ni irya Yesu. Ntacyo twabura n'Uwiteka Imana, ntacyo twabura n'Uwiteka Imana, ntacyo twabura n'Uwiteka Imana, ntacyo twabura n'Uwiteka Imana. Ishimwe ni irya Yesu, kuko yumva gusenga kwa bose bamwizeye.